Moja Penny je upravo mog papa optužila za neku vrstu demencije zato što traži od njega keks. Iako dobro zna da sve to dobija samo jedan keks i sad ga je išla traži za još mala keksa, dva mala. Hoćeš keks? Neće, pape, dobila je. Ma daj, ti se lako prodaš. Ništa to. Ne može. Ne. Ne znam, to vaši pasi rade, ali Penny uzme jednu ovu pahuljicu suhu i onda odvede u brlog pa je pojede. A, Penny? Here I stand in the light of way, and it's all night long, God anyway. Irena, jesi spremna? Jesi li ti? Znači, završila sam sa depilacijom i sad sam došla kod Antonije na Trepavice. Pretpostavljam da vam je čudno vidjeti me da okolo svugdje idem sa skuterom, ali baš volim se u Vespicu. To je zapravo sestrina Vespica i zove se Bezubica, kako je srenirati iz Maja, Bezubica. Sestra mi je posudila kad je bila trudna sa Lenom, što znači prije 3 godine i od tad je nisam vratila. Sad idem na Trepavice kod Antonije da budem onako trepavićasta. Ovo ti Barbara. Pa čekaj, mora tako sam nosim. Stani, ja sam snimam. Pero, moraš stati i fokusirat, ne možeš tako. Zašto moram? Zato, pomalo. Ne mora. Ajme, majko, si se bolje da nije fokusirao. Miljenka, Pero je van sezone pa ne može se za kameru fleksirati. Ok, da vas updateam što se sve dešavalo. Vratila sam se, znači bila sam na depilaciji, vratila sam se s Trepavica, vidite kako su popunjene i divne i prekrasne i tamo onake kako ih volim. Hvala Antonija na trepama. Ostavit ću vam linkove od Facebooka i od Irene gdje možete se depilirati i masirati i od Antonije gdje možete napraviti trepavice ako slučajno se desi da ima koji slobodni termin jer znam da je uglavnom većinu vremena popunjena. Zaboravila sam koliko ova kamera teška, ne znam da li primjećujete, ali zvuk je možda malo bolji zato što imam Rode mikrofon na fotiću. Uglavnom što sam još htjela reći, nakon što sam se vratila sa Trepavica, brzo sam se doma presvukla i otuširala zato što sam trebala ići ovdje s Lenu na engleski u Split, ali nešto kašljucka tako da Jelena nije htjela riskirat i umjesto toga sam onako čista i prekrasna sa onako očišćenom kosom otišla u teretanu. Vidjeli ste klipove iz teretane, tamo smo se ubili, znači to jest noge smo ubili, znači ono ubili. Treniram inače sa Medičkom, rođakom i od rođaka curom Miljenkom, ali Mička nije mogla tako da danas nije bila. Isto tako novost od danas, ja sam prvi put upotrijebila ovu ekre
Energy Life Pure Mask. To je zapravo sestra kupila, ali mi je rekla da upotrijebim zato što otkad sam skratila kosu imam dosta problema sa perutanjem, to jest nije baš dosta problema, ali peruta mi se više nego inače. Znači u zadnjih godinu dana imam onako i peruti i masna mi, znači odvratna kombinacija, ne znam još ko da se ima isti problem. Uglavnom onda je ona kupila za sebe ovu neku masku, zapravo to je peeling i koji samo kao profesionalni saloni imaju, ali ona isto to mogla kupiti, mislim u So Kapa ili tako negdje. Tako da sam sad to prvi put upotrijebila na glavi. Ne mogu vam odmah reći dojmove zato što čim sam osušila kosu, jedno što sam primijetila, ne znam to ima veze s ovim ili ne, i da mi se odmah osušila kosa, ali doslovno znači minut sam fernirala i već je bila suva. Sad ne znam to zbog ovoga ili šta, ali uglavnom ne osjećam, ne vidim sad odmah direktno nikakvu promjenu, jer sad odmah sam napravila ove pletenice da mi šta duže ostane čista kosa. Ako vas zanima, update-at ću vas o daljnjem napretku ovog peelinga. Ako mi pomogne, možda će i nekome od vas pomoći u tome, tako da, mislim nikad prije nisam koristila peeling za glavu, to jest tijeme kose, to će biti zanimljivo. Evo, Marko me zove. Ej, Esmeralda. Ej, Esmeralda, jesi krenila? Nisam, evo za 2 minute, jel ti to paše? Ej, evo, čekajte ja. Ajde, to me odmah onda krećem. Aj, bog. Znači, očito me Marko čeka, malo sam odužila svojim pričanjem. Idemo se slikavati za Instač i žurim zato što će sunce već zaći. Stvarno? A kako ću stati? Baš nam je lijepo svjetla. Ne da smo vatili predobre snimke, nego smo vatili... A predobre, znači ono, brutala su slike. Tako da, nećemo ih odmah sve otkrit, vidjet ćete ih kroz mjesec oktobar. Tako je. Barbara, ne. Osoba godine 2016. Sa nama je slikare. Ne snimate. Thank you. S njime pokrećeš brodić. Motor. Ne, ali ručno. Ručno kad... Vesla. Jednu. Veslo.